تاریکه چه خیلی است روشن‌تر کنیم. درود هموطنان عزیز، امیدوارم که خوب صحت سلامت و سربلند هم باشیم. افغانستان واقعا ما درباره درد افغانستان حرفی نزدیم. شخصا خودم خلق از کانال خودم خلق درباره افغانستان گویم چیزی هم گفته نشد. برایمون یک کمی پیگیری کردم و یک چند نوار دیگر را دیدم. خواستم که در همه باره عموما یک فکر نظر داشته باشم درباره افغانستان. و در افغانستان زمین لرزه شد. بسیار انسان ها زیر خاک موندن، خانه ها چپه شدن، بسیار تلفات شد، تلفات جانی، کودک، کلان، زن، پیر، کم پیر، مسفید، همه بگیم که زیر خاکبارش ها موندن، یعنی که همون زیر خاک ها موندن. یک نوار دیدم ژورنالیست صحبت میکنه با یک جوانیاش است، در دستش کودک. پرسان میکنه، میگه مادرم زیر خاک موند، یک کودک مایدکش مونده است زنده. خیلی میگه که این میگه خواست خدا بود، یعنی که خدا میخواست همین چیزا، همین چیز شید میگه ده. اگر خدا نمیخواست این چیز نمیشید. یعنی مردم ما عموما مسلمان ها باور کنیم به جای آوردگی هستن، دیگر خداشون نمیدونن چی کار کنن. همین هر چی شوه خدا گناهگار است، یا که نمیدونم خیلی نخیلی. یک آدم پستی دا بزنه میگه خدا زدد، یک آدم بالا شوه میگه خدا دادستایش، یک خونه چپه شوه میگه خواست خدا بود. میگه ببینین بعضی آدما 120-200 اتاج خونه برداشته ایستادن. شخصا همین دوبای ده امیدوارستیم من برج خلیفه را همون پایاناش ده سویا نزده، بیتونو نریخته، میگیم چند کیلومتر چقریده، ما هم را میساخته نه. یکی چپه شب میگفتیم خیلی خواستی خدا بود، یعنی که ما نمیخواستیم این چیزا، خواستی خدا بود. دوستای عزیزم، وقتی که خداوند برای انسان عقل دادگی است، این عقل نداده است که ما فقط خداوند را گناهگار کنیم. این عقل خداوند داده است که کار فرمانه ما، یعنی خدا را گناهگار نکنیم. اگر همون خانه ها، من همون چیو را دیدم، یک چند خانه از چپه شدگی نیستن. سبب چی است؟ سبب خانه بیتون دارن، یعنی اوگلوش بیتون داره، زمین ده بیتون زدگی است، هر یک اوگل ده بیتون برداشتگی است. خانه با غشت است، بگیم سیمنت داره، بیتون داره، سیسما پایس داره، خانه چپه نشده. یعنی خدا ویبر کده خواست کرد در اوجا. خیلی شید در اینجا با پنیتی هم مردم بگیریم ده، با پنیتی هم انسان ها بگیریم. خیلی همیره خدا خواست. اگر همون زنک در همون خونه بیتوندار خواب میکرد همون شب، همون روز، همون شب و روز، یعنی خدا نمیخواستی را، یا که هم خونه بیتوندار هم چپه میشد. ببینین دوستو عزیزم، بیاین ما همین بس کنیم خدا را گناهگار کردن. اصلا ما بگیم که این اشتباه ما بود. البته زمین لرزه خواست خدا است، یعنی که لرزیدن زمین، یعنی این چیزای طبیعی که میشوه این خواست خدا است، یعنی هیچ که این کار نمیکنن. لیکن خونه لوی و سنگی که زدگی هستن چپشی در زمین لرزه خواست خدا نیست. برای چی؟ برای که این
буҷети мо буд, надоштани мо буд, камбағалии мо буд ва мо амро сохтем, ҳам хел сарпаҳно кардем, чапа шид. Яъне ки мо танзими ҳамон сохтани хонаҳоро бигем надорем. Ира бояд мо ба кала бигирем. муомилиш ба сарпаҳно шава гуфта. Солҳои пеш, вақтҳои пеш хонаҳо набуданд. одамо наметонистанд ки хона бисозанд. одамо замина чуқур меканданд, ранги мушворӣ хел бигем чуқур мекарданд, чуқур баъд хел чуқур меканданд ва дар оҷа чӣ кор мекарданд, зиндагӣ мекарданд. ҳаво пагода алиш мешид, бигем бориш мешид, нам мешид ва ғайра корҳо мешид. ва чапа мешиданд. дар таш одамо мемонданд, мемурданд. оҳиста оҳиста одамо ҳамуро придумат карданд, чӣ кор карданд, яъне канданд чиқри хел ва то ҳозира ҳаст ҳамон хонаҳо. барои чапа нашид, барои он ки баъзеёш дар хоксанганд. Хоксанга медонед на чӣ хел аст? мисол гирем, хок аст, ранги санг аст, ӯ мустаҳкам меистам, канданашам қиин аст, аммо оне ки меистам. баъзе дигаҳоша чӣ кор карданд, вақтҳои охир ақлошон дуромад, уже худо нахост, ора хонаошон чапа карданд. замина канданд, чиқр поёни хелиша канданд, хела канданд, дуруншта тахторо оварданд, аммо бромниҳоро бриданд, аммо чиёра паталок дамонданд, ай таш бигем упор монданд, хеле барои хонаода упор монданд, ам хел чинда биромаданд гирди хона, қати тахторо системоро ам хел зада таи хокда. ва имрӯз аз ҳамун стилои ҳамун давр замона, ҳамун стилора бигем дар ҷангҳо истифода мебаранд. имрӯз бибинед, агар бигем дар ҳамун ҷанги ҷидоли Украина ва Россия яъне ин чиз истифода бурда шуда истодааст. замина мекананд, тахто брусора мезананд, баъд бигем ки хока пур мекунанд, дигар ништияк мешавад. хулас чапа намешавад. яъне баъд одаморо ақлошон гирифту, баъд ҳамин кора карданд, яъне ки сутумҳоро заданд, мустаҳкам карданд. баъд худоро хосташ кам шидан гирифт, яъне мурдани ҳамон одамо, чапа шидани ҳамон хонаҳои таи заминӣ, яъне чота хости худо нашид да, короче, баъд уже бехост шидан гирифт, яъне камтар чапа шидан гирифт хонаҳо, агар нигоҳ кунем. хоб оҳиста оҳиста хай ба ақлошон гирифтан, баъд болои заминда бигем ки ҳамон тахтора чоркунҷа када, хона када, дар дуруни ӯ чӣ кор кардан, зиндагӣ кардан гирифтан. бозам бигем боз чапа нашид, яъне ки уже хости худо аиҷа бигем ки уже чӣ шид, як тарафа шидан гирифт, яъне рафтан гирифт, дигар хости худо ӯ нашид ки одамо бимбаранд дар тайлои мон. вақте мо худмона мебарем, дар як ҷои опасни хатарнок мемонем, баъд худоро гунаҳгор мекунем да. ин иштибоҳи сахти калони як бигем ки худмона беайб кардан ва амон худмона бегуноҳ эҳсос кардан, ки мо дар пеши банда ва дар пеши ҳама бояд мо бигем хай хости худо буд, ма чӣ кор кунам, ай даст ма чӣ мея гуфтагӣ, яъне ҳамон чӣ хела ягон гуноҳ кунӣ, ягон кор кунӣ, кӯшиш мекунӣ худо оправдат кунӣ. инам айнан ҳам хел аст, яъне ки мо ҳамон калаи худо да мезанем, худмона бетараф мегирем. не ма дар инҷа аслан гунаҳгор худи ҳамон мардума медонам. сабабиш чи? сабабиш гунаҳгор худи буҷаи мардум ҳаст аслан, яъне давлат ҳаст. сабаб хонаҳое бигем ки ягон страховка надора сохтан, дар ин заминларза ки мисол чишки боло буд, тоқат накард, ҳамаш чапа шидан рафта. барои ҳамо инҷа ягон худо, ягон чи гунаҳгор гуфта наметонем. аммо мо мехоҳем ба кулли мардум як бигзарем, назар кунем. дар вақти Туркия ҳамин ҳолат шида буд. Туркияда дидена хонаҳое ки чапа шидан, он хонаҳое ки бигем ки ҳамун сардистакӣ сохтан, пула эконом кардан, сементоша кам истифода бурдан ва ғайра чизоша кам истифода бурдан, яъне ӯ хонаҳо чӣ шид? хонаҳо чапа шидан. яъне инҷа худо гунаҳгор набуд, инсонҳое ки хона сохтанд ӯ гунаҳгоранд, ӯ бояд отвечат кунанд. барои чӣ? барои он ки онҳо эконом кардан, ҳамон маҳсулота дуздиданд ва сабаби дузди онҳо шид, хонаҳо чапа шиданд.
خب عموما با مردم میگذاریم، چه ازبکستان باشه، چه تاجیکستان باشه، چه دیگر جا باشه، چه اروپا باشه، بگیم که حتی که کارت‌ها مونده برای مردم جبردیده ترکیه پول جمع کردن. از مردم خواستن پول تیج ما ترکیه را کمک کنیم، ما روان کنیم، ما بچه مسلمانیم. رگ مسلمانی مردم بیدار شده بود اون وقتا. همین مسلمانی هم یه رگ دارد که جوی ده که بیدار میشه با یک خوب میره. اما در افغانستان آمده مردم رگ مسلمانیشون خو رفت، دیگر عموما فراموش کرد. در اصل یه مطل است که میگن که بوی گرفتی مبارک شوه، کم بغل گرفتی هیچ جای افتی. یعنی که وقتی که اگر همون افغانستان هم از رنگ ترکیه واری کمتر قدرت می داشت، امروز مردم بگیم که چیکار میکردن، میخواستن کارتا میموندن، کوچه ها در ماشین میموندن، ای آدم ها یاردم بیارین، روزی دروز افیرا میکردن که ما این یاردم نبود، این پروستا یک لسکی بود در ترکیه کدگی کارشون. من ایرا همچون یک لسکی میدونم، پروستا لسکا برآمدن لسیدن ده کاروچی او ترکیه ما قطعیتیم. برای چی؟ برای که ترکیه زور بود. آدم زور قطعی به زور میشه، یعنی آدم بیجان قطعی، نه اینکه آدم زور با از خودش زورتره میلیسه. همه خیلی است. عموما طبیعت همون چی بگیم، طبیعتی مردانگی. یکی اون آدمایی که یا گوشت میخورم یا مشت عشقی، او آدمایی که موندن برای ترکیه و سر صدا و دایره زدن و یاردم کنیم مسلمانیم، الحمدلله مسلمانیم. در افغانستان اومده مسلمانیشون فراموش کردن. به هر حال تاجیکستان هم خیلی عیسش گفتیم، عیسش گفتن ای شهر میزوره. تاجیکستان هم خیلی گفت بخیه یاردم کنم، هم یاده کم ترکه کشی نبودند. به هر حال تشکر با همین کاری که کردن. ما همچون تاجیکستانی بگیم که در هر جا باشیم سری بلند میکنیم و گپ میزنیم که وطن ما، کشور ما، بگیم که یعنی افغانستان در روز سختیش، در روز بگیم مصیبتش، وطن ما یعنی سرزمین ما، کشور ما کوشش کردن، چه از طرف جوانان باشه، از طرف بیزنسمن ها باشه، چه از طرف خود حکومت ارگانیزوات کرده باشه و غیره کارها، چی برای بونوس کار کردنش باشه، نو وابسته از چیزی باشه، به همشون از همون حکومت سر کردگی تو همون بیزنسمن، تجار، هر یک انسانی که در این کار سهم داشتن. میگیم که من شخصا خودم همچون فرزندی سرزمین، همچون یک خلق بچه از نام خودم و از نام تمام عائلم مینداری خدمت به همون انسان ها، به همون آدم هایی که در همیشه سهم داشتن، از امام علیش سر کردگی بگیم، از تمامش کدامی که هست، هر یک تایید من مینداری خدمت میرسونم که تو اینکه شما کمی هم باشه کردی، اگه من از هر کم بغل تر قوت ندارم، زورم نمیرسه که بگیم یگون ماشین، یگون کمک، یگون چیز بگیم که یک سهم گذاری میکردم. برای همو هر کاری که شما کردین از نام تاجیکستان که کردین بگیم که همتون دا تشکر. واقعا من میندار هستم و باعث افتخار، باعث گفتن و باعث فخر کردن این هست که یعنی این هم خیلی روزای بعد دست یک دیگره بگیم که چیکار میکنیم میگیریم. که متاسفانه نگاه میکنیم ازبکستان در کوچه ها، در زاپرافکا ماشین مونده برای ترکیه لباس جمع کردن، اما در افغانستان کسی هم بگیم که چیکار کرد، صدا بلند نکرد. انا دوستای عزیزم، همه چیزا ما سر خدا زدن بس کنیم، کمتر عقل هم کار فرمونیم. همین عقل متولد میشیم، همینطور کار نفرمونده ممبره میریم قطیمون گرفته. عقل اگر کار فرمونیم البته که از بسیار فلاکت، از بسیار چیزها ما بگیم چیکار میکنیم، یعنی امین میمونیم. یا که نه امروز پگه تاجیکستان آزادن شد دیدین، بعد از اول بهار دا با میشه و این چیزها ولی باشیدنش ممکن است. یعنی او را دنبه زدن در کار است، او میمادگی رها را، او را کلای خدا دا زدن در کار نیست، او را تقدیر نصیب ده، خدا دا تقدیر ما نوشته بده نه.
اونم او میومدگی رها را دنبه زدن در کار از اونه که بعد از او زده رفتن او گناه را در کلای خدا زدن باید ما امروز او را دنبه بزنیم برای همون امام علی رحمه و حکومت رو دیگر انسان‌هایی که هستین якам тарака гуфти ҳамун гапо ми қирик надизден ягон чанд рӯз надизден ҳамун пула истифода барен дар ҳамон барои саломатӣ барои ояндаи мардум ки то ки фардо тайён намонад ба ҳар ҳол мо чӣ мардуми афғонистон чӣ мардуми эрон ва чӣ курдҳо мо ҳамамон бигем ки аз як забону аз як миллат аз як фарҳанг ва аз як маданият ҳастем гарчанд ки моро имрӯз намедонам ба мазҳаббозӣ ва ба ғайраҳо гирифтан ҷидо кардагӣ ҳастанд аммо мутаассиф ҳастем мутаассифона воқеан ҳам ин кор хеле дарднок аст ки имрӯз форс душмани форс аст форс бигем ки чашми дидан надорад дар ҷое ки як шидан кӯшиш мекунанд ки то ки инҳоро рӯзи дароз инҳоро ҷидо кунанд ана шияву сунниву ва ғайраву дигар гуфта инҳоро тақсим кунанд тақсимбандӣ кунанд барои ҳамо ман мегӯям ки ислом ба зоти худ надорад айбе ҳар айбе ҳаст дар мазҳаббозии мост ана аҷибиш ҳаме буд ки аврупо будагӣ барои туркия карта монда пул ҷамъ кардагиҳо барои форси худаш бигем ҳамзабони худаш ва ҳамсояи худаш мегӯянд ки аз хеши дур ҳамсояи наздик хуб аст ман худам ки туркзабон ҳастам қалағам яъне ки забони мо тарафи туркӣ меравад аммо ҳамин маталам ҳаст мегӯянд ки аз хеши дур ҳамсояи наздик хубтар аст дар касалӣ дар беморӣ дар маргу мурдат аз хеши дур дадида ҳамсояи наздикат тезтар бохабар мешавад тезтар дар барат ё дар хонат меҳрос мешавад барои ҳамо ҳолиам дер нашидааст ва одамое ки мехоҳем ба ҳам мардум кӯмак кунем воқеан кӯмак дар ниёз доранд дар бораи мондани карта ва ғайра корҳо кардан агар духтон нарасида боша шарм дошта бошем ки барои афғонистон кӯмак мекунем бигем мо кӯшиш мекунем ки то ки фикр назаротонро бинависем падилид кунем то ягон одамеро биёбем ягон картата организоват кунем ва ҳастанд мардум хос барои худо не ҳамин хос барои худо не хос барои инсон буданд то хос барои ҳамое ки рӯзе мусибат сари шумо биёяд ку ӯам ку бигӯянд ки бес ҳамиё рӯзе моро дастмо нагирифта буд яъне ин дунё ҳамаш ку мекунӣ мекунанд задӣ мезананд хубӣ кардӣ хубӣ мекунанд додӣ метанад як рӯз задӣ мезананд ин дунё ҳамаш ку обратно хеле рафт омад яъне ҳар павидене ки ту дошта бошӣ аз ҳамон мегирӣ мо имрӯз дасти кӯмак агар дроз кунем рӯзе мусибат ба мо омад ягон положени проблема шид мушкиле кишид ман боварӣ дорам ҳамо афғон мардуми афғонистон яъне онам форс ҳастанд ки замина номша ҷидо кардан рӯзи солҳои 90 худошон нон надоштанд мардуми тоҷике ки гиреза шидан я брида ноншона ку тақсим карда қати тоҷико хӯрдан яъне қати мардуми тоҷикистон хӯрдан бисёр чизо аст воқеан ҳам агар мегӯяд ку як гап аст ку аз гуфтанам чӣ суд мегӯяд чӣ бугум тон охи агар бугум як галагапай не ки мо ҳамамон ку мардуми сарзамини форсем имрӯз бибинед ҷудо кардан аз идена туркияро положение шуда тамоми туркзабоно хестан рақсу бозӣ кардан лекин мусибати форс домаданда ва мо дар бари во истодем бо мо ҳам надошта бошем ҳам ку куниличам бошем тай турсика монда бошем ку мо ҳаму кӯшиш кардем гуфтем ҳич набуданда турко гуфтем гирья кардем ҳич набуданда дир кард намоз хондем як каф дуо кардем ҳич набуданда аммо имрӯз мусибат сари форс омад тамоми туркзабон та дидӣ ки ҷо рафтан касе ғамша хӯрд
ҳамин Палестин дам доду вой мекардагӣ инсонҳо ку барои бонус мекунанд, барои хол бал кор кардан мекунанд, худошона нишон додан, ине бо боқимондаро барои фаҳм кардан. ягон кор то имрӯза накардан ба Фаластина ва ояндашам намекунанд. این داد وای تریبون و گپ نمیدونم فلسطین مسلمان این چیز نیست، اما برای بونس، برای خال کار کردن. و این مصیبت افغانستان ده نه ترکیه گپ میزنه، نه ازبکستان، نه قزاقستان، نه قرغیزستان، نه ترکمن. یگان ترک زبان نه برآمدن ماشین نموندن، نه گفتن که بیا ما کمک کنیم. با میبینیم اینم تاجیک هم، اینم تاجیکستانی هم، تاجیک هم اینم فورس است. خودش نونی خوردن هم نداشته باشه، برآمدن باید چینیم چی؟ همون دو سه تا تاجر یا که نمیدونم دو سه حکومتدار کوشش کردن با یک کار کردن. برای همون ما باید بدونیم که کدام طرف سمت بگیریم و با کی در سر دسترخوان بشینیم، با کی سلام کنیم، با کی هم نمک باشیم. باید این چیزا ما بدونیم. فهمیدین هموطن عزیز؟ سلامت باش هموطنم. رویش که با بوبی کلانوتا